Jaga pisah nyawa ngan badan, siap amalan ke pangkai tabah. Di dalam hude begado lale hana janta de ajai tu umpama taja di dalam rantau benar saja bekai yang tabah dunia tanita akhirat tak tuntut sempurna ngajut mudah bahagia. Petana pulang di Rabbana syurga nuraka dua bah jalan pilih hai kaulan masalah madonya tanpa